Boh, boga sawit 10 hektar bagi lumayan ya dak. Jangankan si Emboy, kaboga arti bagi benang ya dak. 2,000 years later. Akhirnya pinuh karing balik ah. Maya, Emboy, kadia Boy. Bung Boy main diulin. Ulin ke mana jing Boy? Panas. Biasa ke barat. Diukuran Boy, Maya hendak nganggaskan sapulan. Tengah yuk. Yuk diukuran. Ini ya? Oh belum punya May. Hah? Tes apa doang? Prek, aing mah bogo ka Simboy. Ah, eta sia leutik-leutik, bogohna makan nu geulis bae. Siapa atuh aing ge aya mataan lah. Atuh sia mah aing ge beuki ka Simboy, mah gampang sia. Bekang ge ka siapa mantak aya nu bogoeun lah. Pan sia ngomong kitu. Ulah kitu. Atuh geus jelas lah dina beungeut gantengan kana aing. Ngaca sia yo, karena sendal aing, awak dong buntelan puak kitu. Kasok kakasepen, sanudahekon. Siang lunjak bae ka aing geus ayo antar aing nganjang kana si Maya. Eta sia cenah bogo ka si Emboy, pan hayang nganjang ka si Maya. Enggak sayu ulah lawa amang. Oke, hayu. Yuk. Naik. Pokok motor lagi. Tunggu ke Maya. Ganti nomeureun. Wan. Berangkat. Beuh, manusia planet tuh. Saha bos manusia planet? Tuh, nama karung. Oh, si Buluk. Eta sore biasa amat, mungkin kenang gitu. Keponya bosnya. Nya ho, aku kepo tadi ya. Ngasih para banget ditambah dia, tah akan nyatu. Dari yang nanya doang ge. Kenang gitu. Bos kebaik kagak nyaho lah aing, nya net nya. Oh, kayaknya nyaho. Enggak segala para ban halam bena. Capek sayang. Yo net, duruan tuh si manusia planet. Mun udah gua mah bos. Atuh lumpat goblok dia mesin teuing. Woi, manusia planet. Ah, manusia planet. Maksudnya aing dong alien gitu. Eta sia kan ngaledek aing. Manusia planet goblok. Alhamdulillah, beres. Ayo May. Ayo ke mana Boy? Atuh ulin lah May. Napa seulan Boy? Capek jakar ge beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Butong jeung koprek. Aya naon tuh, Ben? Sekarang ngomong sekali ditutup. Bungan mati sih siapa? Aya naon sih? Tumben amat ka dieu. Tah si Butong hayang anjang cenah ge. Nanjang anu saha sih Butong? Aduh kana Maya lah. Atuh lamun aya Boy mah atuh endek saduana. Sia Joko Sarakah tuh yang kayak gerongan. Nah, hayang gitu, Prek. Tuh, sama jeung mana bae. Dan siapa anjing nini.
Geus geura ka darieu, ulah narangtung bae besik jadi patung pancoran ge. Kalau nggak sama nungguin motor baik ada itu, aing nganjang lah. Hanya apes. Capek. Sat. Karena gak makaya goblok dia, minta capek kabeh ge. Gaji henteu aing. Goblok, Amerika kan digaji dia. Di mana ngagaji aing? Eta HP bola, HP ajur pan ku dia pakai ngegaji. Apa yang bisa ajur ke tincak Iya. kuda? Lu eta gajihna poloon. Begitu nah. Lumayan bisa selfie. Anu anyar emang eta tah. Sekarang ieu mahal. Geus gareng dia lah, geus balik. Ayo burung lah, kami gaheng sare, tunduh. Dasar dia pelor. Naon pelor, Bos? Nempel molor, goblok. Geus ayo. Ayo. Baju dia tahakan. Goblok, Doraka teh aing. setan. Marem. Setan main dak. Jor. Tuh bos midun di sini. Dulu kita antek wae gitu. Ayo, Saria, di tempat ke mana Saria? Bos, cuma ieu urang. Nah, Kurang kalian bayu sebuluk mah. Ayo. harusnya dari ya, mau bisa lompat dari ya, ke mana ke? Net, ketelan kurang kalian kurang udah ayo. Enggak ayo. Woi, kenapa dari Ustaz? Cicing dia. Gerak kalian. Sadar. Oi, kenapa dari yo? Jedok dia bangsat. Setan. Gandeng dia bedul. Dia kena orang sepak puting dia net. Oh, Cuman Kon. dia marem dia, makanya makan bakal. tas sero. Sana balik. Ayo. Bang, sapi budak gerak lagi sepanggih mah. Kontekan bayi di hiji. Wow.